Strah je jedina urođena emocija kod čovjeka i javlja se vrlo rano. O strahu, njegovim uzrocima i faktorima koji ga prate, govorimo u nastavku, stoga ostanite uz nas. Jedna od emocija koju trebamo posvetiti pažnju je strah. Strah je jedina urođena emocija i javlja se jako rano. Strah ima svoje pozitivne i negativne strane. Pozitivna strana straha je da nas štiti od opasnosti i ima dvije svrhe. Postajemo oprezni i daje nam snagu. Nismo ni svjesni koliko možemo potrčati ili visoko skočiti kada nas uhvati strah. Negativna strana straha je ako je dijete uplašeno bez jasnog razloga. A takav strah se obično javlja u školskoj dobi. Dakle, sve se više boje apstraktnih, to jeste zamišljenih likova, životinja i sl. Međutim, ako takav strah traje duže vremena, ukoliko se ne spriječi, može prijeći u anksiozno stanje, pa čak i fobiju. Ukoliko dođe do toga, roditelj to primijeti, potrebno je obratiti se stručnoj osobi, psihologu ili pedagogu, kako bi djetetu pomogli da prevaziđe taj strah. Po mom mišljenju, idealno bi bilo uspostaviti balans emocija kod svoga djeteta, jer sve te emocije postoje i sa razlogom su tu, samo ih trebamo naučiti nositi. Djeca ne treba da budu preplašena bez razloga, ali isto tako nije ni dobro kada ih ničega nije strah. Kako djetetu pomoći da prevlada strah? S djetetom treba biti opušten dok se razgovara o njegovim strahovima. Roditelji trebaju pomoći djetetu, da se opet osjeća sigurno. Ako dijete obuzme neopravdani strah, treba mu to reći. Dijete se ne bi smjelo ismijati zbog svojih strahova, jer jedino što će se time postići je da vam za svoje strahove neće reći, već će ga mučiti u samoći. Danas vam donosimo priču o sarajevskom klubu Zmajevi, gdje sva zainteresovana djeca imaju priliku trenirati džiu-džicu i to potpuno besplatno. Napomenimo da je glavni princip ove borilačke vještine ne koristiti sirovu snagu, već tehniku. Ni ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo nije štedio riječi kada je u pitanju ovaj klub. Mladi ljudi su danas na udaru, da tako kažem, pred izazovima su i susreta s narkodilerima i sa svim drugim negativnostima koje nosi jedno moderno vrijeme. Jedan od izrazito pozitivnih primjera dobre saradnje roditelja, sportskih djelatnika i učenika, s druge strane, jeste i klub Zmajevi u BiH. Ono što je karakteristično za ovo udruženje jeste činjenica da oni ne naplaćuju te svoje stručne usluge, dakle djeca ne plaćaju treninge. To je zaista jedan primjer za pohvalu i mislim da na njih možemo biti ponosni. Ovaj klub je pružio utočište mnogim mladim ljudima, zbog čega su roditelji, ali i djeca, izuzetno sretna. Lijepo je ovdje trenirati, družimo se, treninzi su besplatni. Imam 7 zlatnih medalja sa raznih takmičenja. U ovom klubu je jako lijepo trenirati zato što se svi zajedno družimo. Djecu dovodim ovdje iz jednog razloga zato što ih sklanjam sa ulice. Dođu kuću naravno umorna i nemaju vremena da razmišljaju o nekim glupostima. Može se reći da je ovo i veliki poticaj u suzbijanju maloljetničke delikvencije, jer ovdje djeca, pored tog sportskog duha putovanja i svih stvari koje ljepota sporta donosi, učimo djecu da se sama mogu odbraniti od raznih uticaja, što toksikoloških i što bukvalno fizičkih nasrtaja.
Preostaje nam da pohvalimo ovaj primjer i zahvalimo svima koji su pružili priliku ovim mladim ljudima da nauče nove tehnike borbe, ali i zaštite ih od mnogih potencijalnih opasnosti koje bi ih mogle vrlo lako snaći da su na ulici. Još jednom, pružite djeci utočište i podršku. Nakon toga pozitivni rezultati neće izostati.